ozbiljna kritička historiografija govori da su, znači, običan narod je živeo snošljivije pod Turcima nego pod svojim srpskim srednjovekovnim velikašima. Čak su i bili i manji nameti. Je to istina? Tako je počelo, naravno, i tome govore i turski kroničari i naši izvori, to je i u Srbiji, u Bosni, to je bila sređena feudalna država koja je gledala da osvoji, da ide dalje. I cenila je narod, za razliku od današnjeg vremena kad je čovjek višak, kada ima malo radnih mesta, a mnogo ljudi, čovjek je bio tada dragocenost. Ljude su otimali, grabili, knezovi su imali obavezu da naseljavaju sela. Turci su privlačili raju privilegijama, smanjenjem poreza i idući prema severu, odnosno severozapadu, oni su recimo davali poseban status, tako da je narod, Srbi su recimo posebno išli za njima. Čak su Srbi dočekali Tursku kao oslobođenje, običan narod, od svojih velikaša. Tako je, da, bilo je, kao što su i recimo i u Španiji dočekali Arape kao oslobođenje od Gota.